Kajingla jong uba Adelbert Nongrum MLA ke North Shillong Constituency har ringkat kajinga trailang bat ke Meghalaya Social Development Society MSDS ban wanra da ke scheme ban ai jing hikai pentebet babun jat syaki shispa angot ki samla bat ki longkme ki ban ka ke constituency kum kalat bakin la ban yeng halaki jong ki kejan haka pra tregunai wing araja arpusan nakaliang MLA ulasam ya ki sernot syaki ni ki samla nalor ki longkme ki bala pendap ya ki te ki jing ya ka te ki jing ai jing hikai ya kani kajing aji hikai ke baklam don kamban siu ke bahinriu benai las dang na do benai jemmang araja arpusan bat ke balapen kot pat hau benai risau araja arpusan bat ki samla na lor ki longkmi ki la yo ya ki babun jat ki jing aji hikai haka food processing ke tailoring bat embroidery ke beautician ke bakery electrical bat computer Hapoh ai jing kran hakani ke jingalang nakaliang uba Adelbert ulaong ban ai ya kasan Hajar lani ke Shiphew Hajar Shillong yeng kalong ke Jingmyntoi Henry lengba kani ke jing ai jing hikai ke bam hab ban siu kalong ke ban wanra Jingmyntoi na ke benta ki nong shong snong bat kum ta ukmi lenti ban le susu ya kum kini ki kam Kini ki produk ki jong pi ke ba Philippine ba kisap pada kan marketing it's useless it's baseless it's meaningless kade ki dong kam miru ni trailang dekat ki trainers kena ai ka jing kai Kau banyak itu joki kita wanrak kita opportunities kuno banyak itu joki bakin laban kiu sopra wanang laban pentulun ya ki kam ki joki kenamba ini i bagi kun sama ki joki kenlat ki jing sniu kum bagi i ni ke por mata ke drugs kalayo jaka ban room man ki yang sem mana ki dong ki chno mangi scam miru dada mangi ngidon kata ka self responsible ngidon kata ka jikir kle hadi sibat ni i ya dia ni tray ki kam ki jam ki tray ki jik tray jikta klepe kunum dan por ban in lai ni te jing sliu ni la ban penkut ki te jing sliu ko bon dukom ha ni ke jela ni jing ko apa nong pi ma pen kan ma in fact I was expecting lots from the other side from European world many of our residents especially our beloved youth unemployed youth who are educated who are expecting to come ahead to join this such a skill so that they too may support themselves and their family as we no longer believe in government job as we had mentioned and everyone had mentioned about that tiga bang kuat pun mau nakaliang jonika jong aku memilih how can I get free skill training of course kadega free skills training henry nakabenta ki trainers nakabenta ki kidon ki product ki bade ki product ki bangide bonra ahi ki trainers bonra ahi trainees kidon par bama ni habnora mangi barkum ju kum ke computer barkum ki dollaring kaniru bang invest lemba ka scheme barkum ju ki salary ko bangide ban ai nakabenta ki noikai bangide yo museum menala ban trace to ka amount ko bola involved du mata kalong ko salat tam salat arkui aja salat arkui aja ki ditiang la kre bat kani ngana continue hiru kumno namar bangana perkhat destingan ai ya ko ka family sanaja nani we unemployed educated nani ki unemployed youth sanaja ni spoja what they will do with that small amount 5,000 nani 10,000 mo kinum la bani mereka bang ai pat ikani ko mala pau ki trainees mane ki trainees block interested atau bandar yang kau ikut trade, dia sedang ilek sekiway pat ki other institution, kinsim praja kau ikut trade. Dia arti ikut trade long hadri hoja, lain teri ikut trade long Hapoh sah hoja. Tian rei ngah ni ngah free scaling free skill training. Kau lara ka involve subuh kau ikut trade, ani art trade, ani lain trade, we individual person hilang balik. Tikat nula lagi kini kamu away single person kelak menong Hapoh aja, arsan aja, kelak menong life san aja. Lebat kadau, ti kani ko bang kuat penpau, bat ngis kam nang kimi tiru kana yo kana ngi trailang dekat bat ki rang bas nong beit, don brom, jo ki snong oper hai bupun ki benta, kumno boi la bang radding kong ya ke jingduk, ya ke jing sniu, kumno ngi la ban kentiu ki pun sama, makin la ban yeng jo ki jat ki la ban trei ban ta Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jingmyntoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya